Alpha Mizo Production YouTube channel lan tu le ngai thatu te chibai vekule April ni riat sang ni som ni panga nia thu thar sang kan ngai thadona an thu thar ngai thak tu te hi April ni sari zan laia kan buat sai ani Sri Lanka news website tele news dang tam takina an tar lan dan chuan thotan ni chonulama khan Mizo mechia pakhat chu Bandaranai ke International Airport BIA Sri Lanka cocaine nen man ani thu antar langa cocaine an man sakhi cheng nuai zaruk samga pasari le singruk man huni in antar lang hlomani India mi mizong mechia kumsom di le pakwa upa hi Sri Lanka Police Narcotic Bureau chuan manin an chui zuina tanga lan danin henu hian tun malamin Sri Lanka hi voi thumlai alo to ani an thulak na hian atar lan danin henu hi chenaya tanga BIA atum ni in thotan ni jing lam khan Sri Lanka hi athlengani PNB thu choina tar lan danin cocaine an man kezi khat le gram zaruk somli pali hi asut case mong pha lem siam chop chunga thuru kania polythene phun chon ni an soyani thotan ni chahnulam khan India mi pakhat an mana he an mi man hi mizo nu in cocaine apek tur ni in ain pon na tangin an khachuaka Polupitia hotel pakhata in muturan ni thu PNB te hna hian a puang ani mizo nu le athurwal pui hi Negomba Magistrate Court anin lananga tuna hian police te kuta thuzo fiatan an lakol mek ni in kan thulak na hian atar langani kumin March ni ruka lengpui airport a kartu drug pani akolawanga anman Belgian chanchin bumi Simon Clement chuan athu boy chu chinfel thuayani abei sei thua soi tuna bela chuak mek Simon Clement chuan athu boy hi kotin rang taka angai tua achua zalen thuaya bei sei thua soya athu boy khoi tu le chui tu police lamin charge sheet an thelu thuaya bei sei thua soi Simon Himar chni som pakwa khan Aizawl District Chief Judicial Magistrate CJM chuan belina chua bela achua hian cheng singa chu kota bel bonatan thelutin kot phalna lo chuan Mizoram chuasan khap ania kota akhat toka ain lan baka policein an mamo chuan an ko huna pianga in lan turati ani bokani Simona din saktu ukil pureu ben el to chong chuan thotan nia emohian athu buai chuitu police officer hian kota charge sheet a thelu thei abei sei thua soya he thu kan buat sai hian a thelu tem kan la hman lo athu buai hi chinfel thuaya bel sei thua soi ve bokani Simon Clement hi chanchin butana thalatu photojournalist ania Myanmar atanga alokiang nuwa lengpui tum muna ajin beka kartu drug pani mu ani awanga man ani thu police lam chuan an soya sarang police station a Foreigners Act le Arms Act clause 1B manga thu buai siam sakani hemi mani kum July ni som pakwa khan lengpui tum muna bokhian yuke khwale tui Daniel Newe chu ajin beka silai mu chua ani awangin man alo ni to a Daniel Newe hi Myanmar ama chin helpol te ral thuang man hanjir tira pu ani boka achung thu hingai to ani nuwa kumin February thalai hol khan CJM court chuan thiam chantirin achua ani Madhya Pradesh Damo district missionary damdo ina cardiologist lem nia hiatin mi ayan kol mi pasari layan thinia soyania National Human Rights Commission NHRC in chui turin thuwa penalty pathian ni khan thunei tu ten an soi NHRC hian Damo a hian thotan ni atangin kem siamin ni lai ni thleng chui turin an thut chil don ti an member Priyan Kanun go chuan a soyani tol chung mi pakhatin NHRC a hian complain a theluta mi pakhat Dr. N John Kemp inti chuan damdo ina thokin rampo na zir chuak anga in soin mi ayan kolani complain thelu tu hian doctor hi aming tak chu Narendra Vikramaditya Yadav fania United Kingdom a riat lo tak professor John Kemp mingin damlo te en kola diklo taka en kola wangin anthi pha ni na soyani Mission Hospital hian hemi chungchanga hian ekma soyan la nei lo thung zirtop nia kanun go an eksa atar lana chuan an fiat theichina Damoa Missionary Hospital a hian lunglam thalo nia sei an enkol na diklo wangin
mi pasari an thi to ni na soi complain thelwa chuan missionary hospital hi pradhan mantri ayusam yojana nuaya din ni in sarkar sumpo diklo taka man lia tarlan ania NHRC hian a chhuina tur ati chuak ta ani thu kapet angin NHRC chuan damo hi April ni saria tangani ko chung thut chilin nan chui dona atuar tu emo midang point soi tur an nei ani chuan investigation team hi damo an muthayang tin kanun go hian pathian ni khana tar langani investigation team hian damdoi in hi anjir chianga complaint thelua minglang tepo an bedona heng jinga hian sarkar thunei tu tepo an tel don ti asoi Jabalpur naka acheng complaint thelut tu chuan January le February in kar khan damoa mission hospital a hian diklo le doctor tak nilovin cardiology department IN call mi pasari an thi ni in na soyani thakhat le achan veliam ta chung khan Dr. N John Kem chuan cardiology department a hian damlo IN call ti ata langbok ama point doctor rin hlel om takin alo khosato thin ni a soi ni in mun khata rei takpo athok ngai lo ni an soi bok damo collector sudir kochara point complain an don thule an chui tur thuwa soi ve boka an chuya an bu chu azirin malak zel tan tur po hriat alani tur thuwa soi ani pisakot MNF Fritani Association pamra chuan thotan ni khan thu chu asiamin tunlai hian Mizoram chuan Burma Bangladesh Manipur atangte in ral tlan singtel te meu kan mi khwal meka zo na thla kan ni ve miawa wangin sarkar NGO le mi puiten duat takin ke theidomin kan lo doma Mizoram chuan kan ti tur kan ti ani hetianga duat taka kan lo dom lai hian misual ko mo bol anom ta zewa in that in soi sakle number 4 drugstore ruk nen heng thila in nam noi te hi Burma le Manipur ral tlan nia in soi an ni deuh zel le ngala hei hi thil thalo tak le Mizoram mel ti bal tu nam mel ma an ni Mizo fa te tan zalen na sualin kumsom ni chuang kan ram muwa voin thleng hian ram le nam him na hi kan du berani awangin sarkar NGO local council le village council te hi zo fa te ta na him na tura an malak na kan thlop zelang tuna tang chuan zo fa te Jerusalem Mizoram state himnan pamra chuan athiam danin ma ala chodona abikin Burma le Manipur ral tan nia in soi ral tan be chana manga number 4 draksa sumdong thin tele ko mo bol tumte film khur turin kan hriat tira Mizoram khoilai muna po ral tlan chui chian na kan thok dona pamra district headquarter zong sunga information pe fekaniti in antar langani ral tlan nuam sa ti thu pulal rem liana pachuaw zia khingai thak chun zom teang India ro rel na nuaya Myanmar atangin ral tlan kan rama anom theilo an ma ni en kol na turin provision eng ma da ani bok heklo chuti chungin ule naw ni na zona zoram chuan Myanmar ral tlan lo dong songin kan lo en kol ta a ram tina ral tlan an ni na zona zoram ang renga nuam sa a ral an tlan na ram alo om ngai kherlowang ral tlan om zia chu hetiang hi ani an varal tlan na rama sarkarin an chen na tur mun bik lo ruwa man sakin an eile in baka mamo an lo ngai tu sakrin chu tiang mun ma chu district ranga sarkar malak na in siam ani renga ma se chung muna om vetalo mi in valu a ho a chu mai du tok lova sum don na thlenga khoi zui ta kan nei ta bi tlatani hi hei hiral tlan din muna om ngai lo topani Mizo te hi thil thui tak don thiam lo nam niin thil thlen tir phat atanga nakin hun thlir pha ka malak na chang hreta lo chu tlai khon huwa thik thu kan han ti chethar ta hlua yani hi kan unaw ron ral tlan te kan thla zalen luat kan han tor chhota ka chuan ben harin kan om ta chau ani hi ral tlan reng ta chu anom na tur mun ruwa man sak ani na anom mai turani ei anzon athiang lova sarkarin aphak ang toka en kolna apeka piang lungoi takin anlo dong mai turani anrama aral tlan lian tham kan nei ngai lo wangin kan ti sual nok ania harang khai in le lo leithom omte id eng emo
nei thu lo rita le sum don na konga in nam noi thom riat tur lo am te hi aram leilung fa te hian ngai vena ti to fat hi kan ti turani tin na khat boy to kin ral tlan om zat thre tura ral tlan na huna khosa te riat chian fo hi kan ti nge turani bok i har bolang o tin ral tlan te din mun aron soyani in ren ni India rama pathian ni jinga khan US mun tam taka US President Donald Trump du lo na lian taklan tir ni in January ya apisa alu atanga ama du lo na lan tir na lian perani hands of protest anti hi US state omzong zonga mun sang khazan ya nei tummania Boston Chicago Los Angeles New York Washington DC le khopui lian da mi sang te lan thok chuak du lo tu te hian Trumpan van tlang le economy ya thil la kalpui dan sang an du lo te an ta lang hlom Trump hian tun hnai loka US a bungro thon lu man import tariff chu khovel ram tam jok ta na ti sanga US pon lama po London Paris le Berlin ate ama du lo na hilan tirani Boston a chuan mithen khat chuan ramdang atanga pem te chua tum na konga US University zellai te lu chua ani du lo nan lan tir war le London a chuan WTF America mi ti nat ti to pro ti le mi molani ti thuziak intar te antilanga Trumpan ramdang ador dan du lo dalan tir nan hands of Canada Greenland Ukraine ti in an awrual bok mi pui ngai dan lak na thren khata President Trump hi adin mun arniam ret ti po mu thayania kan masatira Reuters Ipsos poll ti chua chuan ama pom na hi za somli pathuma tlan yamin January ya avoi ni nana President ani le nuwa ahniam lai berania January ni som ya lak lu ani lai khan za somli pasari ani he pola vekhian American za som thum pasari chuan ei bara kalpui danan poma za som thumin US a khosak naman ti hiam tuma ma alak na an pompui bok Harvard caps Harrison tun naya ngai dan alaka chuan za somli pakwain Trump chat dan chun poma thamasa khachuan za somnga pahni ani thung he Paul Vekian president ani chungin Joe Biden ain a chethan yangai tu za somnga pali anom bok Trump hian inrin ni khan van tlanga hun amang lova Florida achol manna golf akhel daya pathian ni po khana khel le dayani Red War US President Donald Trumpan China laka za somnga tarif apuan bel za somriat pali atlingta ti thu puhuna kolvom zia khingai thak chun zom teang US President Donald Trump chuan anram sana a thotan ni chamatar som pakhat le achan ve Indian Standard Time zandar kwa khan China bungrua le thilsiam America ramalut tur sia pek ngai zat za somnga apuan bel le ta malama apuan to nen bel khomin za somriat pali atlingta ani nataka chuan baseline rate za som nen za som kuale pali zokani kar masa khan China chuan President Donald Trump tarif puan to thungrul na turin US thilsiam China ramalut tur chia tarif lak tur zat za som thum pali ani tur thua puang ve ngala khovel ram lian pahni US China te in sum don ton na thila anin dona trade war hian khovel pumpui chak khai le mamo global supply chain le sum don na hi engtiang takana sa in nge asoi hin don ti suang to pha kan ilo President Trump chuan China ram President Xi Jinping chu US laka tarif apuan nukir le turin dar kar som di le pali chung hun arwat saka asut lo chuan base rate za som nen bel khomin China ram thil siam atanga tarif lak tur chu za somkua pali ani ang China hian US laka za somthum pali tarif hi April ni riat sang ni som ni panga a nuk kirlo ani chuan United States malama tarif alo puan to bel chana additional tarif tur za somnga apuan hi April ni ku man hal turani ang President Donald Trump an khovel ram rang za somriat zet US salut tur chia tarif apuan awangin dar kar som sari le pahni kalta chung khan khovel pum tangkalama sum don na stock market le oil man
จินแหลมอมลวินอัตลังยามด้วยโดนัลด์ทรัมป์จวนแห่งทิลฮีกันจุงอันติอังกันติเวไม่ยันนี้ติถูการมาสานิลายนี้เอพริลนี้สร้างหิสมติปังอาคารอัศยันนี้ให้เวทุงฮีPresident Trump ปันใจนัเลียนเซลตูจิมตอดอตุมนะฮีตูรามินเงตัวนัสาอังติเตตูรำเชียคนตัวเงอสอยจิมดอนติจงสอยนาตานชวนอาลัมมาเดอุริจูนีอินเดียรำฮีเฮตาริฟวาร์ฮีตัวนัสตูรจิงไงอันนี้ละวะใจนัสรคาร์ถุยรวยรำเตอังาตาริฟลักตำนารำมันนี่ละวะอินเดียรำทิลเซียมชวนนะรังmanufacturing unit tetan kong ain hongzau sot thei turangai ani US threat war zirchiang ang ti tho pularam liana pachuau zia hingai thak chunjom vele teang nimin pia de maya US president Donald Trump pachuan athen omram pani Canada le Mexico le China laka US abung ro thon lu manati sang ta a Canada le Mexico hian za somni panga bungro chia an pe kangai to anga China point za som bungro chia a choi angai to don ti na ni a umzia Canada le Mexico ramalir thei siam tu company in alir thei US a faldu ta se chulir thei manzat chu US dollar singa lo ni ta se tuna chuan helir thei siam tu company hian US dollar sing khat le sang ni le zanga US chia a choi angai to don ti na ni ma se US alir thei anjor na manzat tur chu US dollar singruk sang ni zanga ani don ti na ni ya US mi puitan enge atlok na tur ni ta ang a chan le wang bakhat na chuan president Trump pa hian ramdang siam thil a in US mi puita chu US siam ngai thil man tlom zo ka leiti ratumani hei ba ka hian Trump pa hian heng foreign company te hi US leilunga an company rondina thil siam turina du ti na ani bok hei hian na satakin US sumpai din mun atinget don tlat tani US a nanghet neilo tam takte ma khongai takin Trump hian in dawa puanga foreign company ta chu US a anron in bun nani phochuan du sakna tin reng vur anni tur thu mangin a thlem me kani hi a chan po na thoka roi tur mi hring te kha US khuale tuyan ni don wangani a dot le a chuan he chia mang hian heng ram pathum laka Trump hian adu thu sam ti hlotlin atum ti na ni chungte chu in sum don ton na konga in rem na siam tharte dan lova US a lut ru ti tlemte abikin Mexico le China tanga rui lo omber fentanyl tol ru ti khailakte an ni ti Trump thu soi kaltlangin a riat thei bok a so khok Trump du angin Canada le Mexico hi tlomai an tumlo Canada hian a chan let nan an rama US bungro lak lu man chia za somni panga ina ti pung ve ngal zata Mexico point Canada nung azui thuai don ti asoi bok China ero chuan World Trade Organization nena thu buai the lu atum thua soi thung engwangin nge Trump a anu to du lo hei hi zerlai poi mo tak kan ram hruai tu te point an zir chia na ta na thatak chu ni kumsang hi somni pathum khan Canada chuan arama tanga bungrua athon chu azong songa tanga za somsari paruk zet chu US athona chuta tanga asum mulet zat chu 90% of Canada GDP atling phadayani kumsang hi somni palit chunga Mexico in US bungrua athon lu zat hi za somsari pariat zat ni in asum mulet zat chu za somthum pasari Mexico GDP atling phak hialani aum zia chu US hian heram pahni kum khat sum tho chwa cheng tam tak atum tlat ti na nia US hi heram pahni tan hian a poimo lutuk ti na ni ma se heram pahnia US in bungrua athon lu atanga asum mu za thi za pahni point pasari US GDP velek ani loisi hemi awang tak hian heram pahni tan hi chuan sum don na konga US ne na buaina nei hi a chou omngoi ngoi lo zia kan muthiam mai ome hetiang tak hian miram hruai tu te chuan sum don na sir chiangin an ram tan in do an puang thin ngai keini ram hruai tu te velem khovela thak spicy eina saber India rama cheng si in so thing ti ral mai po an har satani si India chung kwa zongin an mamo ngoi mun phia mai po kan thal thei si lo aza thak zia hi kan hello mai ani
sarkar lai pui chuan petrol le diesel excise duty alak chu cheng ni in ati sang le don ta heti la hian tui al theya excise duty ti sang ma se company te chuan mi pui hna na hral na retail price zero anti sang don lo Union Petroleum le Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan tui al thei chia lak ti san hi consumer ten an tuar lawang ati Union Finance Ministry chuan tui al theya chia lak ti pun hi April ni riat sang hi som ni panga atanga ti tan ani tur thua sai LPG cylinder po bur khata cheng somnga ti san ani tur thu sain uswala mangtu te tan bur khata cheng janga somnga anianga bidang tan bur khata cheng zariat somnga pathum aniang ati bokani